Horas ma hubat tahaganupan. Bapa pakon inang hinaholongan ni Tuhan na bata. Jalohita mahatan di Tuhan bani panorang sadarion. Natarsurat bani Markus. Bindu pitu mamuka humbani ayat 10 pitu dasku bani ayat 20 Sonon ma hatan ni bata. Dok masuk ia huruma holang humbani nama bue ai. Isukun susian nima ia pasal limbaga ai. Jadi nini madu paksi dia. Dihut do hape hanima seng mangarusi ai. Ai seng dapot uhur nima nasotar bahen butak jolma. Bahenon ni sagala na masuk hundarat hubagas diri ni. Ai seng masuk ai hubagas uhur ni. Hubagas boltok ni do ai lahu. Do ai kaluar bani ianan nasuhi. Marhite ai torang pasing do sagala si panganon. Tapi nini mause. Nakaluar humbani jolma ai do pabuta konsi. Ai humbagas humbani uhur ni jolma do roh uhur na jahat. Pariah-riahon, panakoon, pamunuhon. Parbakison, pakauton, hajahaton, panipuon, parsonduk bukason, subil, panreheyon, gijang niuhur, apa pamunuhon. Haganup hajahaton ay humbagas dorohni, ay do napabutak jolma. Ay madasni. Kita haganup hasoman ibagas Tuhan Yesus Kristus, sa sitong ni latar belakang ni ambilan on, ay ma, panorang ijia tarida halak parisedu pakon siboto surat do murid-murid ni Tuhan Yesus lang marburih sedia pai mamangan. Halani bani adat istiadat ni halak Jahudi hal na sononon ianggap do hal na butak sekaligus lang taat bani hukum adat istiadat ni sedia. Aido halani idah sedia ma namasa ai rohma siboto surat pakon halak parisein manukun Tuhan Yesus mase susiani ai lang mangihutkon adat istiadat songon na ipukah opung ni sedia hinan. Jadi secara sederhana nih, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak taat kepada hukum adat istiadat nenek moyang mereka? Ai masukun-sukun ni sedia. Hasipe hubat tahaganupan, humbani suku-sukunon, adong do motivasi na tersembunyi pasal on hubani Tuhan Yesus. Agepe sa sitong ni pelaku nalang marburih bani panorang ijia susian ni Tuhan Yesus, tapi sasaran ni suku-sukunon Tuhan Yesus sendiri do. Artini motivasi ni sedia bani panorang ai, masih Tuhan Yesus sip janah lang paingatkon susian ni ai nalang marburi pai mamangan. Berarti ibagas pikiran ni sedia Tuhan Yesus pakon murid-murid ni ai doma melanggar hukum adat ni nenek moyang. Tutu suku-sukun na bagas doon bani panorang ijia rosi bani panorang on. Halani aha bapa inang perlu do ibalusi hita suku-sukun ni halak pariseon ibagas na torang. Halani anggolang torang suku-sukunon rado kaho pandapota soal adatta nasonarion. Halani nini bani ayat 8 bani teks on. Tading do titah ni naibata ibahen nasyam halani mandalan kon adat na humbani jolma. Buedo halak Kristen apakon gareja-gareja naligan mamake ayaton. Ang gunini ijon tading hata ni naibata halani adat.
Jadi secara langsung adat ayaton maipake langsung mengklaim bahwa adat na adong bani jolma ay salah hagano. Ase lang boy marhiyo, lang adong pa boy pake ulos adatay, halani ay ianggap salah janah bertentangan pakon hukum Taurat. Nah, ang gumulak hubani ayat ni ambilan on, ay do kira-kira nalang itaati susian ni Tuhan Yesus bani panorang ay, adat na sonayay do sa sitong ni maksud ni, ang gulang adat na sonayay, ahado arti ni ay. Nah, halanay hubata haganu perlubo tohon ta ahado adat na imaksud halak Jahudi bani panorang ay. Nah, hita haganupan, memang sadokahon humbani padan na basa iya, halak Israel menganggap bahwa titah atau hukum Taurat ay sumber pengajaran, sumber aturan, sumber tata tertib. Itongah-tongah ni parguluhon ni sadea. Tapi bani sadea sa sitong ni hukum Taurat ay adong dua. Taurat na paling utama na terutama ay matitah na 10. On Taurat na pertama bani sadea. Dukko siya'y Taurat na paduahon ay 5 kitab Musa. Mulai Kejadian sampai Ulangan. Anggo bani bahasa Simalungun mulai sada Musa pakon 5 Musa. Taurat doon bani bangsa Israel ijia. Ay do ase memang bahat do aturan-aturan pasal ibadah, pasal kurban, pasal makanan yang haram atau tidak, ibagas aturan-aturan kitab-kitab Musaon. Ay nasadokahon ipake sedia. Janah aturan on hatotapan hubani sedia sebagai dalan makahulungi Tuhan na ibata pakon makahulungi hasomanni sendiri. Janah ay ipake bangsa Israel ay turun-temurun. Tetapi Bapak Inang hita haganu, abad 4 rosi abad 5 sebelum Masehi, muncul do sekelompok ahli hukum. On maholina isobut sebagai siboto surat. Sidia on na tidak puas dengan Taurat na adong bani perjanjian lama ay. Lang puas marhite aturan-aturan na adong bani kitab-kitab Musa ay. Jadi ibain sadia itambahi aturan lambin roh bahat ni sampai aturan ay adong marsaribu aturan. Naima ahli-ahli Tauraton membain aturan-aturan janah on na iwariskon sadia tradisi sadia ihorjahon sadia. Janah on masa sitong ni bani panorang ijia na ianggap sedia gabe tradisi pakon adat istiadat na iwariskon opung ni sedia rosi hubani sedia bani panorang ijia. Jadi sa sitong ni Bapak Inang dom matakas iboto hita marhite siboto suraton dom adong perbedaan pasal titah ni naibata ay. Sedia lebih fokus do hubani aturan-aturan lahiriah on na iciptahon pakon na ibain sendiri marhite keputusan-keputusan na adong bani sedia. Janah pada akhir ni buedo halak Jahudi ay terjebak bani aturan-aturan lahiriah on. Janah tanpa sadar sedia sendiri pelupa pasal titah ni naibatain. Naha makahulungi Tuhan naibata, sonay agi makahulungi sesamani. Jadi sa sitong ni Bapak Inang cerita on taridah bahwa adat istiadat yang ditentang oleh murid sekaligus Tuhan Yesus bani panorang ambilan on ay aturan-aturan na itambahi siboto surat opung-opung di sedia bani panorang ijia. Jadi Yesus itu bukan menentang perintah Tuhan. Yang Yesus tentang pada saat itu adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi jelas matumang ahado sa sitong ni na itentang para murid-murid termasuk
Yesus bani panorang ai. Yesus lang paingatkon, lang palumbahon susiani. Halani memang ai ciptaan na ibuat manusia itu sendiri do. Halani ay hubat tahaganupan, do ko si isukun halak parise ai Jesus, jana irespon Jesus do sukun-sukunai, marhite respon na sangat keras jana tegas tumang. Ang guni ni makatahon bani ayat ono, ayat ono mon ikutip humbani Jesaya, nini makatahon. Si tongdo panjahayon ni si Jesaya pasal na siyam, ale si pakulah-kulah, songon natar surat ay, ipasangap bangsa ondo ahu marhite bibirni, tapi uhurni daohdo humbaku. Jadi Yesus makatahon hubani sedia si pakulah-kulah orang yang munafik. Masa ihatahon halak na munafik, halani bibir ni sedia pasangap kon nai bata, tetapi uhurni daohdo humbani Tuhan nai bata. Hunjon taridah bahwa sedia marpala-pala makorjahon aturan-aturan lahiriah, termasuk soal memburihi tangan, termasuk pasal aturan-aturan nalegan. Tetapi lupa sedia makorjahon parentah ni Tuhan nai bata. Titah di nai batain, makahulungi Tuhan nai bata pakon makahulungi sesamani. Asisya sitong ni itong-tongah di perjanjian baru gati mahal na sononon terjebak halak Jahudiin sendiri. Sadia gati pataridah kon goluh sikap hidup tampilan ni bentuk religius berdoa ipinggir-pinggir ni dalan asetaridah sadia halak na berugama. Sadia pataridah kon sikap seolah-olah berugama iluar. Tetapi anggo ibagas uhur ni mereka jauh dari Tuhan. Ase Jesus asitong ni makata si dia bahwa ahan na ihorjahon mereka itu tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Mereka sudah jauh di hadapan Tuhan. Bahkan mereka itu cenderung menghakimi seseorang, menghakimi sesuatu karena aturan yang mereka buat. Jadi halani peraturan disediai langsung ihakimi do seseorang. Mereka hakimi orang dengan halak nama buta. Anggo adong hasoman nalang makorjahon songon adat istiadat tradisi mereka, mereka langsung hakimi ai sebagai jolma nama buta. Jadi ijon masa sitong ni persoalan ni halak Yahudi. Anggo halak Yahudi on berbicara di kulit-kulitnya, di tampilan luarnya, tetapi Tuhan Yesus dia berbicara ke intinya ke firman Tuhan itu. Halani ai jangan jatuh dan terjebak songon halak Yahudi on. Jolma gatido mangidah tampilan luar, tampilan hundarat. Jana jolma gatido menampilkan diri ni anggo idarat, songon na porman, songon na pokut bani Tuhan ini. Tapi sasitong ni ibagas uhur ni dauh do ia humbani Tuhan na ibata. Ia menampilkan luar biasa, tapi mabutak do paruhuron pakon pikiran ni ay. Aido asibani panorang on bani ambilan taon ibalusi Tuhan Yesus secara teologis bahwa mabutak atap butak sedo roh ni luar darat ni jolma ini. Halani nini bani teks on naso terbahen butak jolma bahenon ni segala na masuk darat hubagas diri. Jadi sebaliknya di Tuhan Yesus sedo si panganon, sedo sesuatu na mambahin mabutak jolma. Bukan itu. Halanya sekaligus Yesus mereformasi pemahaman pakon doktrin ni sadia sadokahon. Bukan makanan itu yang membuat seseorang mabutak. Bukan aturan-aturan lahiriah na ciptahon jolma sahalak mabutak. Tapi ahadoni ni Tuhan Yesus, tapi narohum bagas diri ni jolma. Aido ase sekaligus Yesus makatahon bani ayat 10 siya,
Ay seng masuk ay hubagas uhur ni hubagas boltok ni do ay laho. Do ay keluar bani ianan nasuhi. Canah kalimat na terakhir, marhite ay torang pasindo segala si panganon. Jadi bukan makanannya, bukan itu yang membayan sahala na mabutak. Tapi ahan ini bani teks on ay humbagas uhur ni jolma ondo sa sitong ni namenen Tuhon. Sasahala kay butak ilobi-lobi ni naibata atap lang. Anggo ibagas uhur na jahat do, menghasilkan pikiran-pikiran na jahat do, ay do na butak. Halani memang bani teologi ni halak Yahudi, uhur do pusat ni jolma. Ahana ibagas uhur, ay do kaluar marhite parsaha. Ay do na kaluar, ay do na taridah, ay do na nyata marhite pikiran. Jana ay do na mewujud itongah-tongah ni perbuatan. Jadi marhite teks on, yang di dalam hatimu lah yang membuat engkau mabutak nini Tuhan Yesus. Karena dalam hati itulah timbul pikiran na jahat, timbul pariah-riahon, timbul panipuan, parsonduk bukuson. Karena dari hati yang jahatlah timbul segala pikiran dan kelakuan yang jahat. Maka hati-hatilah dengan hati ini. Ay dosa sitong ni ase tema minggu on makatahun Tuhan mengetahui segala isi hatimu. Iboto na ibata aido ahana adong ibagas uhur taon. Halanyai bapa inang hita haganum. Ase ulang mabutak hita totu uhur taon maningon do ipaborsih kita. Jadi sing pitah pakaian on na iborsihkon. Uhur pe ipaborsih. Anggo pakaian ta ipaborsih kita tiap hari marhite deterjen. Ase borsih pakaian ni isus si karas-karas. Ase borsih. Totu uhur pesonai. Uhur isus si ipaborsih. Marhite hata ni nebata. Ase uhurai uhur nadear. Menghasilkan pikiran nadear. Tindakan nadear. Marhite uhur na borsih pakon pikiran na borsih. Totulang madabuh behita lako menghakimi hasomanta. Mangida hasomanta halak na mabutok. Menilai hasomanta na masambor. Menghakimi hasomanta bani. On lang be ihorjahon ang godoma uhur pakon pikiran na madiyar. Aido sa sitong ni marhite teks on iarahkon hita, ibobay hita setiap hari, setiap saat bahwa hati kita inilah pusat kehidupan kita. Maka mari kita sucikan padiar hita mauhur taon ase goluh taon benar-benar maka goluh kon hata ni naibata. Janah marhite goluh taon tarpasu-pasu hita on itongah-tongah ni parguluhonta. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita haganupan.